Madam. Tungase biro. Ay sa biro. Ay. Sabe meeting ano? Dongan mo ko gani yoko. Oh, ino ko gani yoko. Amana beta yo kidonjo. Madam, ya. Adon. Tudong gise biro ko lo kare nang. Kadagi. Udah. Ginga. Oh, okay. Pani jatelunge hotka. Oh, okay. Tuma picha ne poringi kama chacha. Madam, mimi Mana picha. Mimi ni jatelo yo ke left and toka dono yo dawa do kwa. Bila kana. Ne. Titi muri na. Akati mila mala chi abadun. Madam. Ne wade. Bila beda ngama bari ni bendi imenenga gabati muni ga favor. Ne favor ila no. Ana ngama be. Ngama be na de kakurusa ni nyoto rimba kai ni okache moto ko rukai. Zanete do kedera ngachukuchu. Kana bya ngeyo beti moko ni bongo tani 200. Madam bari ana antokula dwa kulungu funukanye. Mana kinyeona mongo to yi. Ai moga dinyeoni. Nyona moga dek. An moga rea mana moga rea machamu kubune chamu kinyi. Bangini kimbe podi di chakilu. Koro moga chendi. An mano kat an nguvu na oge ko kata kutositaye demo ke mwengu. Lan maru ntisitaye demo ko kate. Adinyeoni mongo. Benyeo. Adinyeo. Jimende pesa mole bikani Madam, ani mina diski. mani kipolisa maruma sile mide Kanto anto katim gimoro an man ta ko ganyoni amana ka. Miade. Adu medu. Meri nami ari okanyo. No kata no wadwa no tim gimoro. Ano kaduna tim gimoro ko. Madam, ko yuwa. Ko dibilo wade. Ani no katwa na tim gimoro ko. Madam mani na duo. Ilura mo. Nini chunga. Madam lakini ndo na page gimoro anto god bedroom nitoka doje ko kimano to ko ya kai. Ini tamngama muni weka mona babede kaka. Kwana ni jomando mo weka ko kalo ya kango. Giloi. Abi mimi weka babede kaka wewe uko mitoka ni amba ndio kaka kama toka mo. Mtoka ndo iche ndio uko mtoka. Yes. Ano kazo timu. Ungiona 500 ndio kichuliza mmoja. Ndipo liza. Sio hapo. Ndio. Wewe maana ngako.